Oke, baiklah keluarga yang mantau dari jauh, kita lanjut lagi dengan rombongan kedua. Jadi sengaja kita putuskan dan kita sambung lagi dengan yang berbeda supaya jika terjadi sesuatu masalah kita selamatkan saja sebelumnya. Ya, oke. Ini rombongan kedua sudah masuk. Lupa aja banyak sekali rombongan ini. Padat sekali rombongan bukit ini. Yo, lasita Papa rombongan mangka disambut. Insinyur dan Silumembang Batu Papa Andro Jomai Kota Baru Kalimantan Selatan, keluarga Papa Ana Apek Kambira Tumanete, Papa Leoni Jomai Kamali Pentaluan, Sianene Pajar Kamali Pentaluan, Papa Nelson Sarapung, Nenek Pidel Sarapung, Nenek Pidel Sarapung, keluarga almarhum Nenek Gorang Tok Kalosi Petaria. Amboy ta ipial adalah amboy ta sunasan niya. Iya. Mama Elo atau Mbak Elo siapa Elo kena? Iya, kau memang sadar lah ya.
Pelindung pinang tutut tamat bapak kamaran pinang ide tarampang pangaluan pangator itonenek buang ranggang ide ranggan pamisakan nato di foto patua buang salembang pangrampak gunawan buang indok sandalopak soal buang parang tama solo tama tukak tomerante tomenawa lati umbak na lamay tilili na padang di sarapung to di pagandang puro na padang di sangalak to di pobombong ngan tumaniting na kasetanggana lati umbak na lamay padang di petarian iya mo to di po palisun na umbu to di po tanga na umbu rakat to di po talo maririnda padang di sangalak pasetangana siala ken na manik si sumpak ken na bulawan tiumba padang di tumbanete tulat tanga matotok na padang di sangalak aari posik na pasetangana toti umba limbua apa na padang di tokesan digente todi po pala sama kadi todi po tandu po bewaran toma gentenge matoto toma tambah kuku lan bambana rakda turiang na siya nenek patokok kila din di tolong nututong baga padang di sangalang kila din di tolong nusa palatana wasetangana pantaranak na lingua pak na padang di lampio toma penanda toma tambah kuku toma benteng matoto lan padang ditandang sang paliliran na lokok lumbang nanay siya pong sampun nanay siya pondo patalo urin dingi barani padang disang Allah usalik doke basetangana tiumba padang dibuntao patang penanian misa bakbana to si taranak kalung mak lalong siloloan sangka mak kasea-sea duga bantaranak na babangan na papang loloan na padang ilakbo Opit. padang nale pumupindan soge doan loan natarik karomian tumbak mamurana kulak mangka di pelendo padang sambas senenek sang kalapanda torolo kabuangan tak palinggi lan bilakbo lindo duka paturupanna mengkatarak patam parapak pantaranakna padang dirante pao pali subulawan na ulun na salu kalua talu turara na tandung silun na lagi padang na toroy ringgit mabilangan na isungi doi marapuan tonna ditula kabuntun na bone tonna dilangda tondon tanetenas tosenda na bona nanay siya nenek patasi unek te takia basium pandan tanduk tata mengkarak paduka batur panna pantaranak na padang lima kale lilik na basse kakanna
Panglili na buang bulu matua pak katonan na buang pasolang boro. Malu tedi sabu tona lili padang mak patang lontok. Belanda na taranak anan penanian nada patang buah karwa buah na anan penanian nalo. Nasialla kenna maning si sumpak kenna bulawan. Pantaranak na padang disilanan. Panglili na parasay tondon pak katonan Gantinya na dewasa ini. tintri untuk Harus kasih panjang dulu janggot. tahun taranak aluk na sumbang datu. Padang na taranak katongkonan sang Tiro puluh pia. 1 2 3 tiro. tongkonan nak pak lan padang di pemanukan Oke, mantap. tongkonan karua padang di silanan. Paden pimani lepongan tondok den pimani semberan mata kali. Tangko kan dia santun tangko kak di riti bulawan. Kita mau pasi inan ni inanna. Karampuan ni katongkonan ni mintu pak inawan kaluata. Kiti mang mak talo tampo kakiran de palak ma umburang tangati seno. Sampak bating kumotondo pangok tonan Marioku. Desra.
Nah ke yang mana kau tuh bining-bining putih lah. Bener tuh. Ting corona sama pira. Garis-garis di belakang. Iya. Hola. Anak itu? Pertama. Oke, mantap. Nah. Halo. Mie. Oke, mie. Daripada ada harga ya. Bang, apa tuh bisa nah? Oh,
Makan mo, tempo dah melate. Ya. Satu, tiga baik kamu, tata. Ya. 1, 2, 3. Oh, gak bisa sampai 2 pen. Nah. Halo Besti. Hai. Hai. Weh, luar biasa. Bagaimana Ponari? Bagaimana Suaya? Mantap. Banyak kah ikan di Suaya? Kemarin kamu lihat, mantap di Montana, mulut tahu lihat. Banyak. Oh, hei, tahu ah, hei. Apa yang bilang apa? Beda. Dari ho. Oke, bisa sampai 2 pen? Oh. Esta es la viuda. Labir kami itu. Iya, kematok koi kita para orang. Aku pasarkan ni kedenden ni saat inti susina. Iya. Siapa lingko? Oke, mantap. Oke. Bupalo. Mindaming kami to tadulu parepek tonna tantau tonta makar urusan pamandapi-dapi kita sabala tasambui mawa dari kita leh yang na tasutera rabu kudako to tarunduna mitu ada ma tombi tapalangan niya ninan nate ambek. Lateng kada tuba tinggi
Halo. Oke. Maka rombongan ini ate. Maka rombongan ini nah. Iya, oke baik. Oke, senyum. Bisa pen. Lalu. Lama. Oke, senyum. Pisang pen. Talun. Ya. Oh. Ada kuenya. Oke, mana kuenya? Deptor. Oke, oke. Deptor ada Oh. kelok-keloknya. Mantap. Oke. Kita ini. Halo. Banyak gaya dibikin kalau mau bareng tuh. Iya, Pak. Bergaya. Macam-macam gaya. Oh, lihat deh. Beda lagi gayanya itu. Si Makarta tahu berarti tolo bete to tunggu sarabung ke wadah om ile. Sumi itu sumi dah Mana? masih itu dia. Iya. Tidak mau. Ini tidak mau kena kamera karena belum Kan kau ke udah dok isola ulang ya. kena tas ulang perkini siapa tahu. Iya di strom laming. Oke senyum. Ya. Oke, mati nanti. Oke foto dulu. Senyum. Sapi sampai 2 pen. Talun ya mantap. Oh kamera satu kan le. Iya. Sapi sampai 2 pen. Talun ya. Ini hari ke berapa? Hari sebenarnya hari kedua ini. Tapi ini puncak acaranya. Karena ini paling ramai di sini. Hari ini namanya Ketongkonan. Iya. Nah. Oh. Makkah ya. Makkah. Lupa yang lupa tadi lupa. Oke, tarik buang. Oke, bisa sampai 2 pen. Talun, oke mantap. Oke. Bagaimana, Komandan? Ya, baik-baik paling. Ya, baik-baik. Oke, mantap. Gimana janjinya Pak? Sudah realisasi? Iya, belum terrealisasi nih. Aduh. Kita masih mau tahu di kasus itu tadi. Iya, nah. Yang ini kan ya. Ini anak gantengnya tuh Manete ini ya. Anak gantengnya tuh Manete, guys. Jom belum berkata sama mana? Live lah kan tuh. Oh iya, tunduk. Nanti kita tuh gila. Oke, aku dari Manete. Tumanete. Iya ini keluarga dari Tumanete. Manete. Mantap. Manete ciki. Luar biasa. Halo. Halo. Halo Bedi. Medi di belakang. Oke. Sarangnya dulu Bedi. Iya lah. Dipakai foto-foto bisa ya. Oh. Oke. Sanganlah, Om sanganlah. Ne Putri. Bagaimana? Oke baik ya. Oke bisa sampai 2 pen.
Talun. Oke, mantap. Oh. Belum deh. Halo bosku. Nah, kita tutupin. Oke, mantap. Ada Lolo Balikpapan hadir. Oke, Merry Racing pagi Om Pit. Di mana ini? Di Serapung. Bapaknya Pak Lele Padang. Ini yang meninggal. Oh. Oke, mantap. Dan kami polisi Bulawarna kalau pergerakan kita rampun dari semua ini merasa siapa masing-masing punya penggerak pada tentang di padol di bumi di bukit tanah tengah mendorong semua kita maka menikahkan para pihak mana mau bulan itu orang kamu Halo. Oke. Halo, bagaimana bosku? How are you today? Oh, fine, thanks. Fine. And you? Good. Ah, good, fine. Bagaimana? Bisa ngalah? Oke, baik. Keluarga almarhum Nenek Gora tongkonan tok galosi petaria rampo mak rendenan telong mak tokonan laki mempatulah konenek na apo lulakoki alang de sitaru na keluarga nenek na Vincent domai tongkonan bambatua petaria mem rampo mak rendenan telong mak tokonan laki mempatulah konenek na apo lulakoki alang de keluarga almarhum Nenek Paremang tondok bangla tokesan rampo mak rendenan tedong mak tokonan laki mempatulah konenek bamba lalu lakoki alang letter G sitaruna keluarga almarhumah Nenek Lai Pera damai tumanete mempatulah komamak nalayo lulakoki alang letter E keluarga almarhum Desima sampai mailak ditombing a petarian rampo mak tangkian suruh lulakoki alang sitaru damro misak saya lakukan dua keluarga Nenek Nageral tombang tumanete mempatulah konenek na apong lulakoki alang sitaru sampro misa saya lakukan puanan si Nenek Dorpri sampai mailak ditombing a petarian mempatulah konenek na apong lulakoki alang sitaru lantar sampro misa saya lakukan puanan Bapak Charles Alorenu yung may pinram mempatulah konenek na apong lulakoki alang sitaru lantar sampro misa saya lakukan puanan keluarga Bapak Belo Mangontan damai tokesan mempatulah ko Bapak Nato di Pak Domenek na apong lulakoki alang sitaru lantar sampro misa saya lakukan puanan keluarga almarhum Nenek Loga tondok bangla rampo makan suruh lulako damro misa salah ko damro terua keluarga almarhum Nenek Radit
keluarga almarhum Nenek Radit damai tumanete mempatulah ko mama na layuk lulako ki 35 salako 30 karua Papa Ipan Papa anak Ipan damai tokesan mempatulah ko Nenek Bamba lulako ki alang letergesi taruh lantang kasera salako 10 Papa Donald tokesan mempatulah ko Nenek Bamba lulako ki lantang na Nenek Bamba Mama Irma Mama anak Irma Manokwari Papua mempatulah ko Nenek Bamba lulako ki lantang na Nenek Bamba sitaruh na Papa Peri Kendari mempatulah ko Nenek Bamba lulako lantang na Nenek Bamba Mama Pani Mama anak Pani Makassar mempatulah ko Nenek Bamba lulako lantang na Nenek Bamba Papa Lexi Makassar mempatulah ko Mama Ella lulako ki inanna Mama na Ella sitaruh na Nenek Lolika si Nenek Lolika no tepao mempatulah ko Nenek na Bamba lulako ki lantang na Nenek Bamba Tanta Lili daya mairan tepao mempatulah ko Nenek Bamba lulako ki lantang na Nenek Bamba Insinyur dan si Lumembang Pak tu siapa Pak Na Andro Diomai Kota Baru Kalimantan Selatan Rampo Matan Kesur Pak tu mempatulah ko mintu anak tomate lulako da borok bisa saya pada merok kedua Papa Mei siapa Pak Na Mei damai rantai pau mempatulah ko Nenek Bamba lulako ki 97 salako 20 si Mama na Jin Diomai Lobe mempatulah ko Nenek Beril lulako 42 salako 44 Papa anak Onel sampai Mesuaya mempatulah ko Pong Bamba lulako 97 salako 20 Mama Jin Solamintu Masyunu kita oleh Mama na Jin Solamintu Masyunu Diomai Lobe mempatulah ko Nenek na Apong lulako sampai misa salako 90 si Mama na Karel daya mai tumanete mempatulah ko Mama na Layu lulako 35 salako 30 karua si Papa na Karla tumanete mempatulah ko Mama na Layu lulako 35 salako 30 karua Papa na Vincent domi Petarian mempatulah ko Nenek na Apong lulako 90 misa salako 96 si Nenek Napa tok Kalosi mempatulah ko Nenek Apong lulako 90 misa salako 96 Nenek Tampang Marante Lakbo Rampo Matangkian Suruh lulako da merok misa salako da merok karua siapa Papa anak Anta Pak Tolongan mempatulah ko Mama na Layu lulako 35 salako 30 karua Nenek Ansar Tongko Sasa mempatulah ko Nenek na Apong lulako 90 misa salako 96 Nenek Aser Tongko mempatulah ko Nenek Teo lulako 30 misa salako 30 napa Papa Geri kalau lulampio mempatulah ko Nenek na Apong lulako 90 misa salako 96 si Nenek Penni Lamai Baraba a Petarian Rampo Matangkian Suruh lulako misa salako karua sitaruna keluarga Papa Andi Kambira mempatulah ko Mama na Layu lulako lantang na Mama na Layu sitaruna keluarga Papa Andi Kambira mempatu lulako na Nenek na Apong lulako ke lantang na Nenek na Apong keluarga Papa anak Ape Kambira tumanete mempatulah ko si Nenek na Apong lulako alang sitaru lantang sa provinsia salako sa Purana si Nenek na Pajar yung may kamali pentalduan mempatulah ko Nenek na Teo lulako kalung provinsia salako kalung Purana Papa Nelson Sarapu mempatulah ko Nenek Teo lulako kalung provinsia salako kalung Purana si Nenek Pidel Inde Sarapu mempatulah ko Ibu Marta Andi lulako 20 tahun na 20 Nenek Pidel Sarapu mempatulah ko Jadi kau negastor deh. Oke, jangan. Kau negastor type ya.
Jago Nagastor. Jago Nagastor. Lembay. Jago Nagastor deh. Susimo kilami dua batang kita letak di dia tonton pepatah kini kita merorong tanah tanah dua tanah tanah Oke. tongkoran kada kesekitan di Bagaimana kabar Kesan? Kabar baik. Kabar baik. Yo, baik. Halo anak-anakku yang cantik, yang anteng. Oke, weh. Ada Om Yar. Kemudian dote ada nama Tombi temannya Patalu te rombongan. Biasa lo di sana kima Tombi. Bayamong pasangan yo kumua ya tunara todolota. Maliki situ Tombi laku to patunuan patulako to balakan. Tadi gambar singkatna tema Tombi. La maliki laku to balakan dako. La dolo tu tomatik kendoke mangkato tomba bombongan mangkato tomba tombi mangkato belotedong mengkaurong ki memasiki la kesulu toma badong dako na badong itu belotedong ke maliki mangkato tedong yamatu parepe na mangkato kita keluarga maliki lakoto mengguririk ki pentalun jawalakan maka ki mengguririk to pentalun ko napapangampangan keluarga tema itu parengit marasanduka to tangka te ambil langan pentuanginanna ke mangka kita ko mengguririk pentalun na doto tae te tuang domai pentuanginan lakoto balakan namang kato nama sesuatu to paringi na ditinggoro to tedong kaya to tedong nga lamate na ditinggoro dia tu disangka tulak balakan na la ditinggoro yo siya mo to balakan to dako ya to bumbun na to ko may lagi ko bang mo tentatif yo may bisa tapay ni matelan dako to ke masibiga. Jadi kita tabe rombongan tu artis tu bagaimana mereka tario sini itu kamu tu rampung masalah kita Pak Dewan deh. Oh, tanya. Tanya aku sampai si Pak Dewan yang ini. Ini kurte dal tangir. Halo. Sampai itu mau foto-foto. Iya, nah, sambil mana tuh? Ada jalan. Iya, sambil ngopi, sambil jalan tuh. Oh. Jadi yang ketika ada matom itu kisah bu tadi oke pokada bangri kamu to paringi sitongan natulan nato ke dan rakatul mataranat lan lakapakalolo itu ada kamu to paringi tidak serakum dan rakatul berobalan tapi pokada syarat. Oke.
mesti roh. Dulu. Kopi. Oke, kopi dulu. Woi, jago ada kastor deh. Ada dulu. Oke, Bu Nadine. Oke. Iyo, baiklah tasikot kampang modako. Sitongan na toki sampai minak modaming guliling ki pentalun. Patakokuato yan na may mga mapangkunda. Ko asalan seki reke kita bang mosameto kumoko pentalun. Yan na bisa siya may guliling pentalun. Ko ta kopi guliling. Tabe tombado ke rorang inde mo kate tingona alang F yo Oke, kita jangan pasili sa penakalan sesi Mak Tombi lagi, jadi kita yo yan na lako-lako na promosi ka mo teror ke kalasi miran